životu upoznala nekog ko je, mislim, općenito toliko pozitivan oko svega u životu. Pri meni je recimo to ono što me fasciniralo oko nje, znači recimo ne mogu se zamisliti u toj situaciji, ali ja vjerojatno ne bi mogla biti takva, mislim, ok, ja nisam rođena s invaliditetom, ali znači ono što mene fascinira to je da Anja ima i više prijatelja od svih ljudi koje ja znam i društveno aktivnija, ide vani, pozitivnija je, puno manje muče neke stvari u životu nego što nas, recimo, koji nemamo tehnički nikakvih problema, ali ih izmišljamo. Funny how the heart can be deceiving, more than just a couple times. Why do we fall in love so easy? Ja se bavim fotografiranjem od malena, tako da sam počela prvo slikati sebe i ljude u okolini i s vremenom, tako da sam na fakultetu imala kolekcije iz fotografije gdje sam stjecala znanja kako dotkati neke tehnike i tako me to više zanima. Ja sam bliže kampanjem opušle i neko ljudi me prepoznala na fotografijama. Što se tiče utuke mokušle, mogu reći da je super zato što mnogo ljudi je osvijestila kako mi ljudi mi posebni, no isti kao i vi, nemamo nikakvih prepreka uopće i tako mi možemo sve. Ivona Hemen nas je upoznala i meni je bilo najznačajnije s tog upoznanja, odnosno najupečatljivije to kad si ti meni pružila ruku i onda sam ja to se rukovao s tobom, ali mi je ponestalo materijala koji sam primio kad smo se rukovali, pa mi je ostalo dugo vremena sam nakon što smo se upoznali, ovo sam radio i bilo jasno, ja s mojim rukom nešto problema da sam se okrenuo i vidio sam da ti fali par pigi, jer su ostali na market. This piggy went to market and never came home. Isproba svoje čizmice koje tek sad kupuje na zdravoj nozi. Ali ne isproba da li one pašu na protezu. I onda dođe doma i ne može uvući nikako tu nogu u protezu, odnosno ne, te čizme nije mogla uvući. Ja sam jedan dan došla kod nje doma sa žlicom, koristili smo žlicu, nož. Šta je škare? Jesi ti klješta donesla? Nisam klješta, nego smo ti odrezale komad čizma, onda smo i proteza ovako između nogu, kužiš, i onda smo to natezale, ovako navlačile, to je trajalo sat vremena. Ali navukle smo i stoji. Ne možeš ga savinuti, Nema, to nije to. Pa daj napravi skup si u Lego Store, imaš se. Prije godinu dana sam bila na operaciji, na amputaciji noge. Rođena sam kao osoba s invaliditetom, ali nakon 21 godinu i puno operacije, moje tijelo je samo zahtijevalo da se napravi amputacija noge jer mi je stvarno postalo loše hodati, puno teže, jako sam se umarala. I onda smo to napravili prije godinu dana. Prvi put kad sam saznala, početak druge godine fakulteta, stvarno je bilo jako loše razdoblje. Nisam mogla se s tim prihvatiti jer je to bilo ono što smo cijeli život pokušavali izbjeći i onda se sa 21 godinu to dogodilo. Bila sam na faksu, mogu sve tu, prijatelji izlazi, sve i nekako baš sam si razmišljala kako će to na kraju završiti. Bojala sam se da li će ljudi oko mene me zbog tog čak odbaciti s neke strane, zašto bi oni sad svaki dan bili sa mnom i u bolnici i doma i vježbanje i sve te stvari.
Na kraju je ispalo, da moram reći, fenomenalno. Da, ali ono što znam je to da stvarno od dana kad sam izašla s intenzivne, svaki dan su svi tu bili. I Ana, i Tiva, i Alisa, i Eva, i Petra, i Nemanja, naravno moj dečko, svaki dan sam. I to mi je jako puno pomoglo psihički, naravno crni humor Nemanja. Već sam mu bila rekla negdje prije dana. To me isto jako držalo, pozitivno mi sve, jer mislim, druga je stvar kad se već počneš na tu lošu situaciju izezati i pozitivno razmišljati i takve fore nabacivati i svaki dan plaćamo smijeha. Neću! Na točnom momentu ja nisam stand-up komičar tog tipa. Ali daj ponoviti sad ovo. Možda si tu poraz 3 prsta ponovila. Sjećaš kad sam došla iz bolnice, onda si to bio kod mene, onak imala sam desnu patiku, desnu papuću, desnu cipelu, onda ti onda onak uslikao, kada je slabo rekao ljudima na WhatsAppu, vidi, on ima jednu nogu. Ništa, ja sam se zezala jedno da mogu staviti nogu iza vrata, ali onda smo zaključili da mogu doslovno staviti nogu iza vrata. Čak i kuhinjski Iza WC-a. Ana mi je spomenula taj projekt kao za osobe s invaliditetom, bit će na Fejsu. U srednjoj školi me užasno živciralo kada su me dizali bakice u tramvaju, digni mi se i to. I ja sam rekla kao se ne bija baš to, jer ne znam kako se ponašam uopće prema osobama s invaliditetom. Mislim, sad ih zovem osobe s invaliditetom, da sam ih zvala invalidi. I to je jedna od, stvari koje sam prve naučila, da je zapravo invalid pogrdan naziv. Međutim, kad sam upoznala, prvenstveno Lanu, ona je bila moj prvi susret s osobama s invaliditetom i kasnije Anju. Meni se nešto potpuno promijenilo, da tako kažem, i počela sam drugačije gledati i na tramvaj i na ljude i na te stvari, vidjela sam zapravo da su oni skroz normalni i da njima taj invaliditet ne predstavlja ništa strano, ništa teško i da ne traže ni sažaljenje, ni nikakav poseban tretman, kao što sam ja uvijek mislila da ne smijem ih pogledat na ljudi, će se mislit da gledam njihov taj ekstremitet koji fali ili ne znam nije šta. Anja se s njim fantastično nosi, nisam je nikad čula ni da je rekla da hoće sjest u tramvaju, ni da je kad smo čekali u beskonačno dugačkom redu pred referadom da je rekla ja nemam noge, ja hoću doći na prvo mjesto ili ne znam nije šta, nego uvijek je ona bila i pozitivna i izlazi svaki vikend, petak, subota, vjerojatno i nedjelja, izlazi, provodi se, ide na koncerte i što zapravo većina ljudi ni ne zna da osobe s invaliditetom mogu izlaziti i mogu se družiti baš kao i osobe koje nemaju. Čistu peticu! Come free to us, 'cause we're all under the upper hand. We'll go mad for a couple grams. We don't wanna go outside tonight. And in a pipe, we'll fly to the motherland. We'll sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Angels to fly. To fly. To fly. For angels to die.